si la mtala simane que yemo eva tindile mutu bavo toza limera eve to kopesa bino na intérêt ko sa te mais to découvrir des sika ya zuid makambo wana yokeli yango wapi et pas si la bisalu ba beki limero eve ya toza nango pour information pour confirmer on a biso batangola awa plus 243 89 azana mutu oya beta iso bavo jezali a expliquer que mutata sima makambo eza si la bisalu ba beki moi banga ngati mais yo bongama yeba paso yo pesi mama indo si loza problématique lelo voilà ndimi aussi la bisalu a problématique est-ce que tendance à sengi papa Georges tendance à senga bolimbi na orgueil na minene yaya mutana posa bolimbi suna zate biso toza na biso famille bota na sens ni po non toza bevi na problème non toza bevi na problème bevi so asa non to mona tiki belza yea bando finga lo saka batasi toujours bango siko yo tendresse so si la foutu mbo mama so boza problème na bevi na mama indo moi beza na problème yo ko sans problème na bevi na mama indo te. Oui, merci Bandeko Balandi, émission Awabiso, Pémis Gel Télévision Mobimba. Merci, beau s'abonner, beau aimer, beau commenter, beau partager. Ben, émission non sur Pémis Gel Télévision, ça la bien, n'engo ça la bon qui n'est toujours kitoko. Tout ça na défini bino na bino, photo comme on a 5 abonnés, tout comme on a 5K. Ya abonnés, photo comme on a 10K, photo comme on a 50K, pour ça la bien. Boye imala muna kitala tala ya mboka, wana na pesi mbote na ngai ya liboso epa ya Gauthier Touba. Gauthier Touba, hein, ya Wenge, ngaye, Wenge Sureza Wenge, Zaba Gauthier Touba, JR Sa Majesté le Général, na pesi mbote, et pas ya Galvani Ndongala, hein, Galvani Ndongala, base Sanator, toujours puissance, Orly Mobali, mbote comme yo, parents français, pourquoi n'est pas aussi, ya raisonner, repé sa mbote, et pas ya Ben Willy le Gabonais, le seul fantôme qui sourit, et président Zidane, OTK, puissance, qui colle le Simbamina, président Zidane, OTK, organisation des techniciens de Kikolo. Immédiatement, Mbote pe papa Franck Boukassa. Merci Nanyo Sozo Sala pour na biso pour tout soutenir biso to comme escato comme Sozo Sala bien. La pesi Mbote pa ya Vitara Lutete, hein? Vitara Lutete, Mbote comme les boss. La pesi Mbote et pas ya Alfred Dipoto na poto. Tozala wana kala mingite na poto pe sala peka bien bato balingara awa biso pe Miss Gel Télévision. Basango ezaka ke juste le 9 tozana bino wana na staff na biso ya Yokoyama na DJ Skelette. Alors ça lango bien. DJ Skelette va promettre que tout ça lango bien. Pour Trésor Mako solidaire aza invité wana. Boya bato no sobalinga Trésor Mako so pe mission a biso pour tout ça lango ensemble. Le artiste comédien nazana bango na plateau oyo. Mais bazo ko yebisa na bandeko ete matanga ya maman mona maman Moindo Bedifa feature o atikaki biso Calamité déjà, baza mieux placé pour nous empêcher ce programme Awa parce que le programme est comme provisoire, ils ont annulé. Baza le programme où empêcher ce baza na plateau Awa. Donc mais peut partager mon détail, mon sujet, où ils ont la organisation matanga, comment est-ce que ça se passe et puis comment est-ce que famille ils ont décidé pour na makambo ya matanga. Dans un artiste comédienne na plateau Oyo. Ba on basala vraiment basala rapena théâtre été, c'est-à-dire basala mora ba fan ya théâtre et puis moko ya famille ya maman Moindo ba na plateau na ebité soki ba ye poto sola sujet nini mais nazana sengo ya bango nanu na loboko na ngai kuna ya mwasi nazana Lili ba Fossette maman Lopango Lili ba Fossette koto yope naza nandeko na biso ya mwasi ye mo se présenter pour yazana ba komonde timo belé c'est-à-dire ça là ngamo ba trouble quoi na pesi bango bonoit ah maman CC hein yeah. Donc ce qu'on a na maman CC na eba iti bonne santé bien boni Lili ba Fossette santé ça bien et après bien la grâce au Seigneur je bien ya bon comprendre hein ils a rappelé tout ça na ninga Angola Lili ba Fossette bena angolaise hein et tout de lingal qui vous sait faire là après acheter onde toi mais bakon nata falar si bem tá triste porque perdi alguém que eu amo muito pro meu irmão então o tratamento muito triste mesmo ah ben mes condoléances d'abord parce que sango ils ont ça la passe ils ont ça la vraiment passe mais je mérite que
Bama lingala no wana taku te yera ngona bama bakuma pe to so lingala pour émission SCP Sabato ni on se ba tala biso parce que bangolais lelo ba mo lo pe lingala parce que lingala na ngolais za sous langue otongi la ngote ke ba ko RVC mama c'est boni basango zara na sango ya matanga ya fiti mwanga Bedifa mukoko Chibang ebi ke atike biso pour nous présenter bien, pour vous comprendre que naza nani pas maman Moindo. Naza bokilo ya maman Moindo. Bokilo ya maman Moindo na sens ni. C'est-à-dire petite sœur nanga, wala nanga na sima senga lutumba Barbara, na pesi ombote siko za na Paris, maman ya plaisir à mwanga. Bébé na biso oyo Bedifa tikeli biso. Donc il a vraiment pas si be mawa. Liwa ya Bedifa isole na matoi na biso lokola kaki. Pena minito na kuna biso mobimba ekoti souci parce que moi na boka maraché biso tant autant plaisir to mona maman Bedifa azwa kile kinanga pete ya nyongo apesa ki mokanda la abotsa ki ofela donc toza vraiment na pe souci na mobimba mais to yeli na mingi et ko répondre puis moko bazo benga tendresse binga to ya facteur maman Moindo au forta, c'est-à-dire manquer moment de respect. Bon, comprendre que toi na loi là. Manquer respect na ndenge. Maman Moindo na vie na ye atikala jamais kozala kisita. Abota ki bana 5 na vie na ye. Na bana 5 wana maman Moindo abota ki na vie, Nzambe a permettre que asima ba wa perdre 4 enfants na ye. Et asima moko Bedifa mo na pe ya son âme a kufi biso lelo na vie na ye. Ne lelo na âge ya 31 ans d'âge Bedifa tiki. Mais toujours quand moi au tendresse na vie na ye moi yeba maman Moindo exact maman Moindo moi yeba ye exact mais to kamwe makambo ya bimisi na réseau sociaux so azuli ngo wapi mais to découvrir des sika azuli makambo wana makambo wana yokeli ngo wapi et pas si la bisalu ba beki est-ce que au moins makambo ya ko loba azali pe na ba prévité bien que outsengere da bolimbisi yozo basu que si la mutatinda ki bolimbi so azo senga na orgueil na mine non bolimbi tant yo sali gas mo pas mutu abungisi mo na être cher ya vie na une fois pour tout on tout au monde souté maman Moindo le na matalana te mama ye matalana aole na pasi mbondi no obino bo pese na vie o ezong c'est les Bedifa 1 azano 1 lokola mobala maman Moindo de azalaki lokola Bodifa azalaki meilleur azalaki lokwa mobile na ye aza meilleure copine na ye ya vie aza nyonso ye ba partager ba moment difficile na temps donc de ba swanaka lokwa ka ba camarade siko otala mwani bazaki na ye abela ki sabongi na yaki konga zu ba swa ye ozonga maman Moindo ki ne prière vendredi Bedifa tikala lambi ngomba sango ya alambi ngombe kokia moni maman wumi l'église mando bien maman vers 18 abengi maman te maman nazanjele comme 19 vers abengi sou maman bi nazanjela mon ke maman umela bimi na principal ozela maman bango maman komi Bedi faut tanga malaise bo kwani patati patata bando sola bali ba kota na ndaka pesi mbo bisombela nga sabu oyo to benga ndegla ake tanga pesi mbo amuni mwane mo jota so yi tangi ade abi Bedi faut so yeta ngona munoko boende ni abi ya sola zo ya pangusi le taka penser seul moi ça ni même moi ino yemo neza na comprendre mwana a défourné pense ni c'est mwana kuiba ki no hôpital 24 mwana kufi ya c'est na bongo ça mais le mwana moko vino ndamba tikeli na bio to benga lisu moko bien ba bela maboma so poza mettre to ko kufa siko yo tendresse so si la foutie mbo mama so poza problème na benvi na maman Moindo moi beza na problème yo ko sans ce problème na benvi na maman Moindo te maman Moindo so na mutu nyo so maman Moindo za na problème monte na groupe na théâtre mobimaza problème na mutu moi yo makambo zolo bozo ngo wapi ke bazana problème Hervé moko sa ke mission toza numéro Hervé so botete beto ko pesa bino Hervé wa o bazaki na tendresse na plateau a singise pardon oui azana mutu o ya beta so ba voje zali a expliquer que muta si mama kambo eza si la bisalo ba beki moi banga na ngati moni biso ndoto to ana pasi na lo ba on a sentiment première fois mona na télé na le canal so na zui courage on le bana ndimi rani so ba kuki so bana so bo finga moi swanga moi ba mona banda on na lia fufu on a défendre moi na biso to tika ile na maboko etake kopa moi na ça c'est moi répondre yo
Azan attend répondre biso de tout ça même placé pour nous répondre. Yo mo mon mokinde ningani ma mo ndo amuka ba yaya. Bo tu na biso nga banda be lifa kufa mo ina ba ko mbetu na nga. To lala wana ma mo ndo lala ya lala tu lali. Ba pele ya sango yaya. Poto ko do bate États-Unis Canada la plupart ba to benge mo aye ba bango. Aye bi bango te. Ba ozo ka numéro na ba live. Ba ozo ka numéro na ba relation. Yaya ti kanyo sizo mais yo bongama. Yeba paso yo pesi ma mo indo. Si l'osa problématique, le lo voit un dimanche si la bisalu a problématique. Maman indo sala oni, lo konga na mina yiba. Ma beni ni ozo maman indo na monde mingo na ya théâtre. Pour maman mo indo azak na problème, te pour maman indo na théâtre, azana problème motuté. Yo otindi Hervé na tendresse, Hervé comme émission deux fois. Yé journaliste pas ta pona, aye ban pété. Aye composé ayambi tendresse na télé. Tendresse n'a pas ça souhaité maman indo mes condoléances avant le farta maman indo respect. Tendresse yaya na vie banga sambela. Au moins na mokilio batunia so ba meka bango te. Maman indo na tese ngo. Hervé ayaki nde pour tendresse asenga ayaki na tendresse na TV azo se tendresse na TV pour tendresse asenga bolimbis na ba popo tenaki avant. Onga na yebi yango wana. Bolimbis ni tendresse asengi. Papa George. Tendresse asenga bolimbis na orgueil na mine yaya. Muta na posa bolimbis na zate. Mutazana posa bolimbisi na yo azate okosibi oyo lukaki bongama yo kase sili ato moni sali 2 mois 3 mois po moi na mama indo répondre yo pa peso te ba fula bona makambo osila yo sa nini kasi la mtala simane ke yemo eva tindile mutu ba vote to za limera eve to ko pesa bino na netera ko sa te Hervé atindele bino azana mutu na ngola o atindile vote ke nini ke mama moindo mwana wana azaya yete Bayoki maloba pa na ni pasila. Numéro Hervé ya tozana ngo pour information pour confirmer. On a biso batangola awa plus 243 89 94 37 779. Na bandeli plus 243 89 94 37 799 tozana numéro tendresse. On a bodio na koko benga. So bo bengi bozwa yemo Hervé ba audio eza. Si basola na ba groupe na bango donc Hervé ndazana yebi muto ya tindele ba audio ya olobake no papa bona ko ya ngana lo ka tendresse na ina fondé likambo na yoki te na ina télé na fondé jamais moi ba futanga nga lia mbonga sila te na lia mbonga Hervé te na lia mbonga mutu wa théâtre te biso tozana biso famille bota na sens ni po non tozo belvi na problème non tozo belvi na problème de belvi so azana non to mona te ki belza ya bando finga lo saka batasi toujours bango ya gaba sisi mama indo lo poso na finga même mais bazala na ngola baliane ba mena matanga mira isa ya gaba popula mama indo adega to landa ite les deux tendresse sunde mora ya za batane bango no batasi la belvi mukomota ya afinga mama indo to mutabeze na makambo ya gaba yo sani ya gaba za traite ya za ya ipo aye beskaza za traite bango no bana click na place mama indo kufinga place ba souhaiter mes condoléances bango basali groupe ya kofinga ya fondé makambo fondation lisali so bino bosali bino bo fondé boye bango ndenge mutema mama indo ezoki ya bino pe bokozoka ne mutema mama indo nenga leli bino pe bokolela yaya toseka mukolango angole ningana ya défilé to sala yaya matala na bino benga mama indo ala matala na bomona matala na bino Bosco mtuninga seda ya sengi quand même pardon. Papa sengi pardon du lendo papa nanga papa John lo bandeni papa George pardon za boto moni muto afingi mu tanga senga pardon public pe fo ya ma pardonner na mawa aka pe pa ofuka mati pa fuka mela kanze meton na salelo mama be na ndita mukile limbisanga na fuka mama indo limbisanga mama na ta mususu na lobaki na donc pona bino ke na sengi no pardon mu wote ndé batindi ke otindika bosi ya maka pardon mo na sengi mama indo limbisanga so na yeba kite do akufaka nde mama mo indo akuzali na mwana ndio ka boko na kate yolo bio woni za mwana ndio ne mususu akufaka boko mwana ndio ne mususu ni akufa oyebi pa mama mo indo te oyebi libota nete bakufela nani mwana ngona ozana cimetière ya mama na Bedifa cimetière ni papa na Bedifa oyebi ye okolakisa mama angoleza ya koningana donc décision oyo ba famille to ba comédien mususu bazana na ngola bazu ya ngona ya ake musika boka sesili tuna biso to lara chaque jour na matanga ya mbingeza
mbutu eza eke makamani ngoma menace ata bakangisi ya obima ata bakangisi ya obima merci na bakonza mboka badesi badésolé mpo bayibi mama moyindo aza icone badesi na comportement ne ya yo zela te elekaka na internet réseau sociaux koningana akeli likolo bango lokwa so bakangi bango sila babeki ayaka obimisa bango cette fois-ci bosimi baluba yaya bosimi baluba bobongama oh boni problème nini ozalaka na mama moyindo oketwa nini mabe nini songana elo ezokamwisanga mpo ozokotisa bato nyonso okotisa basila okotisa bayagabi toza na ngola tolara charge na matanga banovida de yaka bavoyi tozoyokanga pleine misusu kutu na mato ya mama moyindo ye motema azolela so tosele tolinga ata yo kaka bamakambo misusu mpo ana se yaya tika mwana moko avi na yo akufi otikali mabo opamba 5 fois koti maternité osimbi ata moko te mama tika ko oyipasa obota te Lili Bafosset zana tokono mpe Lili Bafosset mwa moke Lili Bafosset nini boyebana na moyindo est-ce que ndenge bokutana na moyindo ozwa déjà moi version moko boye oyo toyoki lelo na ba réseaux sociaux parce qu'il y a 18 ans est-ce que ozwa version oyo tendresse ayo mema na TV par rapport à ndenge boyebana moyindo mwa tankala em primeiro lugar o que eu posso dizer é uma mãe que eu gostava muito e assistia muito os teatros dela é uma pessoa que eu respeito muito tenho muito respeito por ela e para além de depois eu lhe conheci nós nos encontramos no táxi estavam a tratar com respeito então dali eu fiz amizade com a senhora então a senhora veio conhecer a minha casa ele já fez várias vezes teatro dentro da minha casa. É uma mãe que eu respeito muito, sempre teve aquela consideração de mim como filha. E dali nós ficamos, tivemos uma amizade, eu não digo que é mãe, eu lhe chamo de amiga. Então, além de mãe, é muito minha amiga. Então, ela é uma pessoa que desabafava tudo em mim, é uma pessoa que conversava muito comigo, qualquer coisa que ela tivesse, momentos difíceis, é uma pessoa que eu estava sempre ao lado dela, e ela esteve sempre ao meu lado. Eu digo sempre, o que eu notei por pouco tempo que eu convivi com a senhora e o filho, a mãe é uma pessoa que eu vejo que ela é uma manga madura. Então, quando a pessoa é manga madura, todo mundo só tira pedra na manga madura para poderem comer. Sim. Então, quando eu vi seguindo a história da senhora, a senhora é uma pessoa que ela não é fácil. Convém que ela não é fácil. Ela é muito boa, é muito simpática, mas ela gosta muito de respeito. Além daquilo, é uma pessoa que sabe conviver. Onde tem criança, ela entorna criança. Onde tem adulto, ela entorna adulta. Então, pelo amor que eu tenho pela senhora e o respeito, então, eu levei naquela senhora no peito. Então, tenho muita consideração por ela. Então, ela também me meteu no coração dela como uma filha. Então, posso estar doente, uma pessoa que lhe dá banho, está sempre ao meu lado. Nunca vi uma parte dela negativo. Cada pessoa, somos seres humanos, cada pessoa tem sempre os seus erros. Certo. Mas os erros da senhora não é assim tanto conforme o público diz. O que me faz lamentar muito é o quê? Ela é figura pública do Congo. É uma pessoa que é muito reconhecida. Mas o povo congolês tem um defeito que não tem respeito pelas pessoas. E não consegue respeitar o que é o líder do próprio seu país. Sim. Então, há várias mentiras que vêm e as pessoas acusam a senhora. Não são as pessoas que convivem com ela. Porque ela é um tipo de pessoa que se respeita. Ela não é tipo aquele tipo de mãe que namora, que faz besteira para os filhos verem. Não, ela não é assim. Então, por ela ser muito dura, não é tão fácil. Então, é onde que as pessoas lhe acusam vários tipos de coisa. Às vezes chamam de lésbica, às vezes chamam bruxa, às vezes chamam de mais. Eu vim notando as pessoas que fazem teatro, peço muito perdão pelas pessoas que fazem teatro, no meio delas e no meio delas existe muita putaria. Desculpa pelas expressões. Existe muita putaria, existe muita besteira. E a senhora, no meio de muita besteira, ela não está. Não se mete. Não se mete. Então, como as pessoas gostam muito de tudo que é fácil, ela naquele meio como não se mete, onde que torna problema para ela entre os conterrâneos dela. Então,
Pelo filho, eu considero aquele como um irmão. Do Congo que ele teve no Congo, antes dele vir para aqui. A senhora sempre falava, ele teve filho, ela já escutou me contar a história dele. Sim. Teve filho, teve 4 filhos, chegou a perder 4 filhos, ficou só com um filho. E a senhora fez tudo por tudo porque ela viu, não, a vida não está tão fácil aqui em Angola também, está difícil. Então vale a pena, eu tiver a comer pão, meu filho também come pão. Se eu tiver a jantar chá, então vamos jantar nos dois chá. Então vale a pena mandar vir meu filho para nós lutar aqui em Angola. Então, quando a senhora mandou vir o filho, primeiro, antes as pessoas criticavam que ela não embarca, não faz filho, essas outras coisas. Então, eu vim analisando, por pouco tempo que eu convivi com a senhora, vivendo com ela, mandou chamar o filho, cheguei a conhecer o filho. Então, o filho é muito amigo da mãe. Eles conversam mesmo praticamente tipo mulher e marido. Sim. Então, o filho chegou, quando chegou lá, ele chegou para aqui em Luanda, o filho ficou muito doente. Quando chegou, ficou doente. Ele chegou pronto, doença esquerda direita, o filho foi até ponto de chegar, estava internado Maria Pia, fez 6 meses, o filho saiu, recuperou. Então, uma mãe que sempre, depois ele viu que tudo que eu já fiz pelo teatro não está dando certo, a senhora se entregou muito pela igreja. Então, há várias coisas que a senhora já não conseguia fazer, ele tornou uma pessoa que ela vai preferir ficar muito na presença de Deus do que as coisas do mundo. No meio, sim. Sim. Então, naquela forma da senhora ficar, então, veio o filho, começaram a lutar o filho, complicação à direita à esquerda, então, oração vai à direita à esquerda. É uma senhora que praticamente não abandonou Deus pelo pouco tempo. Então, ela recebeu Jesus mesmo dentro do coração dele. O filho... A questão aqui é de saber se o filho do mamãe Moino que acabou de falecer, será que é mesmo um filho biológico ou não? Eu tenho prova. Né? Sabe por que eu digo que é assim, Jorge Simba? É assim que as pessoas dizem. Algo quando não é teu, quando está te incomodando muito, o que é que tu vais fazer? Vais mandar para o dono. Sim. Você achas como uma pessoa que não é filho dele? Conforme aquela senhora chega até ponto de vender os panos dele, à direita à esquerda, até telas de casa a senhora tira para ir vender. Nenhum dia ele liga para o pai daquele filho ou mãe daquele filho para vir dar apoio. A senhora fez tudo o que a pessoa tem que fazer. Se não é filho dele, a mãe daquele miúdo, se eu visse que o filho dele anda internado aqui em Angola, muito tempo, 6 meses no hospital, o dever da senhora ia fazer o quê? Ia dizer não. Meu filho com Angola já não está a dar certo. Eu acho ele manda de volta meu filho, porque meu filho está sempre a ficar doente no Congo. Mas nós ficávamos sempre ao lado da senhora. Nós não víamos ninguém. Nós não víamos, só vinham a senhora ela própria. Ela própria. Agora, pelo aquilo que está circulando na rede social, acho que já chegou nos teus ouvidos, né? Estou muito triste pela aquela senhora que falou que não é filho dele. Lamento muito. Disparatou muito a mamãe Moindo. Lamento muito, senhora Tandré, desculpa-me lá pelas expressões. Não tens coração de ser humano, em primeiro lugar. Segunda coisa, acho que em português vai ficar um bocado difícil para tu entender. Primeira coisa que eu posso dizer, Tandresse, hein? Tandresse. Tá lá bem. Ponga nome, mona, não tá lá, eu tenho a câmera. Primeira chose, ponga na répondre eu, né? Ponga na répondre eu. Também mamãe mundo ama minha. Mamãe mundo ama mamãe para ser respeitado. Se ele bater até na Angola vai a 100. As áreas são mamãe pour agarder a valeur même na activité. Pour tes informations, je que panza mundo sango que mundo abutati. Vous en avez faux information. Vraie information, ce mundo as bedi faz aqui mwana mundo ti. Si bedi fa beli apocho kitena mboka oyo. To luka to mwana mama bedi fa isa mundo. Zong sele ama mwana. Mwana to mwana. Exato. Então, isso naquele outro português e penso uma paixão. É problema muito. O foto que não na langue muito você compreende. Bom, nós usamos um problema mal à la tête. Muito papa na laba para pôr mal à la tête. Mais tout se respecte. Parce que respect ça, réciproque.
il va voler une émission oya au finga icône ya RDC maman Mpindo et abotate atika olela na matalana. Toi tu connais matalana? Au soki toke na matalana mwendo sa matalana te mwendo atso ajo sa matalana te bato ko sa matalana za biso comprendre na sima mwendo ayeba na bato belé an intérêt olela mwana na matalana te bedi fa mwana mwendo ce muto azana sima na yo azo tindiko au chone erreur ba carrière ba tno se ba carrière ba kotati elo epsale bongo eza manki pe oyeba nzambe oza païen oza na mo pagano nde biso toloba parce que soko ozalaki chrétien mwana nzambe avant loba likambo abalola lembe se parce que otamba na obanga nzambe otamba na bapesi 4e nana yebisa yo tio finga moindo nduta terrasse moindo mwaza na nduta eza te ayebi nduta na nzoto nete acha choko tacha produit tozwa nduta nde yo tio finga moindo naza posa tosala na émission oyi na suka maboko nga pene na suka maboko parce que songa aloni na fula aloni na etambala très belle das ko ba moindo za bon très joli yo za itote ndute ke ozuri tampoko lo bate yo za tampo tina maboko nga mwana za nga tampo pesa mwana za nga limwele so eyo luka guerre na école iko na oze mwenda répondre mwenda na tana te mwenda na bana na bako kololo so eloko luka odebika na épaule odembika na épaule ya moindo pa fula yo moindo ma fula yo mwenda star e mwenda bali théâtre no bali théâtre so zuba pamplemousse no mati pam obi kanzo star omi kanzo vedette likona okatse boluba te ba fia matalana oyo zo lingo benga moindo matalana yo a problématique te soko luka ba problème trop s'en charger le de l'émission. Est-ce que vous avez vrai peut-être que vous avez demandé par quelqu'un? Autre chose, ça fait dernier match. Bouchon au bon mananda. Les choses du soin. Wana ni mwana. Oui, bon, habiter en aboutu nanda. Tendresse? Oui. Ah, moi, ça va boutu. Autre chose, ça fait hier, ma fête, ça sorti à la règle, la vidéo pour la toilette. Yo, tu mo telova te ambi. Choko ke zongi bongo mondo ata choko te mondo so akati bya mosipla ndoto mondo kasi olule makasi indarine ah choko frappant ya matiance yo moli koloni yo moli mopende mama na ne loba be mopende poto expliquer ce ko bien miso pe ba bana mondo wa respect ça très impoli oza mal éduqué avant les kana des missions loba n'importe quoi font la manga na yo Lucana Olka Kabila bien, il a pas bien, pose un problème, non, manque, il a pas problème à pousser. Bourgeois, hôtel à Bissoka, la fite. Bourgeois n'est nous t'as soigné à pousser. Oui, bah pousser les amis. Ah, t'as les bas. Et à passe. So Lucas. En tout cas, ça fait mal, hein? Succès au Luka. On t'a peso espace à succès à Zati. Mais espace au biso to peso. Yo même kolo. Kolembati. Bon, si on a besoin de maman CC. Programme ils ont nini ya maman tanga. Na si aza mutu. Aza na mato ipe ya koyoka. Na oyo lobami c'est sûr kayoki. Lelo na bakisaka. Soko za bien éduqué. Au vendre dans la bande de l'école. Moi, naza respect aza poli. So yo singa maman mukolo respect le quoi icône RDC, le quoi maman. Oui, bi baya ndé na luzito. So ba kongo to bien en luzito. Na luzito. Maman e aza mwana. Ndisa, asala ki mabi. Maman otala. Azun solanda. Et yo singa pardon. Na desi mino vande na bangwana
Décime de même. Mof c'est na Unitel. Si. Orange na Vodacom. Surtout que Orange na Vodacom te Airtel na nini. Ususu na ngani. Tigo. Tigo. Yo ya meka biso ya meka magie. Yo moi mon camarade na. En tout cas, ça fait mal hein. Yo tellement na tevo finga moindo. Depuis quand? Aussi bon da sana autorité na wapi. Batinda kete. Muto tinda kosa yo. Moi muto tinda koso. So katrabi o suka kana ba paquet au fiti $500 ko ini. O mona makala. O mona ona misu. Keba. Oye kota mpula mabe. Aka camarade wa zaki. Luka bata génération na bata série ko bandi ko sana nzonzi mina maboki. Ya théâtre na zone ngoye ko na kimikolo. Mona bota ma art. Art ça bakila na yi. Keba. Ah, vraiment. Faites attention. Ça fait très mal. La première vez ou l'ultima vez. Qui peut faire ma colonne angula? T'es quoi angula? Moi, il y a mauvais. Totumba e. Dato na oya angula. Nana macho bandero. Nana buka prêtre ni na angula bomba. Après nana memusu na ninga di kulo to se comprendre siku. Et elle ba tout soit simba bango. Oli mali dike fazer. Moi ça va kiss, moi ça va catcher. Salfi. Yatinho vatina ya ambi. Likambolo kita e. Vous comprenez que ça la passe. Ça la passe vraiment bon. Et salami ndenge salami. Et salami ndenge salami on a si jandonga là. To comme que na biso net na suka ba nini. Programme ce que ndeni na programme matanga. Bon, programme ezabo. Préférence aussi ma micro pour na moni ba micro. Programme ezabo ya ekomi kola les le 9 dimanche. Voilà. Dimanche ko alobi te mais o wana kona ko kundeza lundi le 10. Ko kundeza lundi le 10. Ah lundi le 10. Voilà le 9. Le 9 hein. On a le 10. Oui. Ok, d'accord. Tous ensemble vraiment ensemble. Encore une fois de plus, en tout cas mes condoléances, courage. Merci beaucoup. Janza même taper ça quand tu veux m'taswaka. Merci. Moi rapidement oya yo pe ba o bazoya ko soutenir ninga matanga mo vraiment en beauté maman c'est ça. Yeyo George Shimba. Bon, premièrement na pesi mbote na maman na maman Soki Marie, la meilleure maman du monde. Atika ba maman nyonso na défaut. Et puis na pesi mbote na papa na papa Dona Lutumba Donado Koko ya Brinel. Na pesi mbote na ma grande sœur chérie Otobengaka mamis icône ya famille Lutumba Igete Zinu 5 fois par an français. Moi ça poto ya tongo ya matinale. Motema bidachou. Na pesi mbote na petite sœur na Senga Lutumba Barbara maman na plaisir. Oza mwana ya Bedifa mowe wa tike biso courage belé na bi ko le la makasi mais nzamba peso makasi. Na pesi mbote na Sephora Nzimbo la cadette ya notre famille. Bisous place aux Yvette Malaka sans oublier Nadine Diputu ya Bajoka. Riti Lokinda maman na bébé Ezio. Bisous esika boza kuna. Na lingi bino mingi ba ebanso balingaka Irène Lutumba maman c'est ça boya mbindo. Na pesi bino ba bisous ebele, je vous aime bien. Bisous. Merci. Lili va poster. Moi quelques personnes pensent moi banga après ça la bien quoi. Voilà. Muito obrigado. Cumprimento a primeira pessoa, meu pai. Mando grande beijo para meu pai, Francisco Pedro Afamado. Eu se chamo Liliana Francisco Pedro Afamado. Mando também grande beijo para minha mãe, Dominga Juliana. Mando grande beijo para minha irmã menora, Manuela Afamado, em Canadá, e a minha mãe em Canadá. Amo muito. Gosto muito deles. E mando meus cumprimentos a todos que estão a chorar conosco, como de hábito, Paris, Angola, França, Bélgica, Alemanha, Suíça, Itália, Londres, Canadá. Mando muito meus cumprimentos a todos que estão sempre a nos apoiar, como de hábito, não deixam mamãe moindo, estamos a chorar junto convosco, visamos tanto. Grande beijo para ti também, Jorge Simba. Obrigado. Pelo teu tempo, pelo teu trabalho, bom trabalho. Mando beijo a todos que estão na câmara, todos atrás. Grande beijo para todos. Visamos muito. Não tenho mais muito para falar. Bébé, s'il vous plaît, na bossa ni mutu. Moi, on attend que communauté li sumo ekotanga ma. Maman, c'est Jemima Lutumba, mon sang.
OK. Babi chroniqueuse ya mboko oyo donc ye akanga Congo na bosani pete na pesi mbote na Christelle Lutumba, Edwin Lutumba, Axel Lutumba, Roland Lutumba, Ben Lutumba wana bandeko na makile za maite so na bosana ye bango lisumo linga otangama. OK na kamo nzo za famille bota. Mama Belvi kandi ya biso famille bota ngana otina tina ko kufa na elongo so bato na seke moyena tikala na ko kende na otina libulu na bosani pete Brunel mafola soki bébé nanga otema nanga fini ki ya mama Cécile aboya mbindo donc Mama Belvi continue kana mutema malamu ano zala nango ba kantiro mabe me ba kuto nango te ba fingo lesbienne tondimi ba fingo ndoki tondimi ba fingo moyibi tondimi me mwende to kipe bango mweza nango bongo mweza no mutaketo lokwa babeki yaya. En tout cas, merci beaucoup. Si va faut cette nani bisusu nzambe va posa. Tipe na bosa dipe. Na bosa nipe. Na pesi bambote belé. Ma mère j'aime beaucoup. Bianca Zanga place Aza. Bébé Nado na la patrona. Moi ça mundo. Babi femme de orange. À salat bango tout moment. Pas pousser na pembe na baikon na Congo. Mais na suka baba bikira. Merci. Mbote bongo na SP Moda vraiment bambote pe nzamba consoler bino. En tout cas, merci na artiste Nyon Sonde Bozo Sala, mais surtout Bozo Sala pour nous soutenir Maman Moyindo. Nous sommes à la fin de notre émission. En tout cas, restez-vous bien. Bozo la kaka connecté na Miss Gay Télévision, actualité programme Nyon Sopi en direct. Ba direct nyonso ya matanga oyo ya Maman Moyindo bozonka na Miss Gay Télévision pour ça la kaka bien. Moi je vous retrouve à la prochaine sur l'émission Awa Biso et Miss Gay Télévision. Ciao. Awa Biso. Balobiso to c'est que carré. Ceux qui besoin a besoin d'information. Besoin d'actualité ya sûr. Chaîne Zali Moko. Awa Biso, la Miss Gay TV. Donc, vous s'abonnez massivement. Vous s'abonnez, beaucoup de la information, vous avez information na Biso en vrai. Et ça, kaka awa na Miss Gay TV. Na Awa Biso. Vous s'abonnez massivement. Beaucoup landa madame la chanteuse. Ba information nga ezala na Kinshasa, ezala awa na Luanda. Na Miss Gay TV. Awa ne Biso.